be hostile biabi Kwasiafuɔ te se mo Kwasiafuɔ mienu a mudafi muna mumma ye huni papa or ye juma na was say na I don't blame idiots like this to be hostile biabi Kwasiafuɔ te se mo Kwasiafuɔ mienu a mudafi muna mumma ye huni papa or ye juma na was say na I don't blame idiots like this impenifo na so metumi bi mo pe jimi fo dodo adai wouldn't nimpa ye juma thank you voice of MPP would nimpa nkasa sorry ye juma or empom solution omo ye juma na mo sorry na mo say we akasa na Kwasiafuɔ mienu we would ye masika nim dani sesi omo bedane omo ho na adai mweni efrefra na Ken campe Jimmy for girl Kwasia we die na wan kan fa kel ho Ken so si ni twa so nsuo no omo ye nyoma e tansa enso Ken ba Jimmy ni no ofili se oni Afia hwamom koka na Afia hwamom campaign mo omo papa oba we o si yema no $100,000 omo nti kwa ditwa ni so ama no so wetumi ebisa Kwasia keka saa Omo so a enkasami jenfi se o ma obiska se yafa nko sorting no sorting number so nti awuti echine ye koka sorting number so nti ai na no de bucket 34 manana orbakasa wejimi o Mo a mo besoso san Kwasiafuɔ mienu echi mo jimi froth munja ike na asem kasa mo ma embelefuɔ mienu we omo na omo bedi Dr. Bawumia asem echi mo correct omo for mo ko bi se Afia hwa se ogina he ankasa na girl we odane ne ntuma de bomb a it will be too easy den sika na agrada aji ye no Afia nenwa ye kraw Afia nenwa ye washin no agrada no ye fine no nde agrada bo way bibia man in the long run now agrada be wa man say she can go to the source why the fuck will she not go to the source Ojina Bawumia camp ne numuto mo kwa data oye na sami je finance no bada be Sami je finance no bada be nya Daniel na asem bae na asem bae nche na asem bae nchare inti na asem bae nche ya sa asem na e bae nche no eno na Afia hwa so camera mumu tiem se sami je fi ena hwe dollars Kwasia gawe Thank you so much, all bright. Yamisha. Abuage way to be so camera. Some from Kwasiafuɔ free ho $800 na grada hu bi. Ana send ya trapem die na atwa. Me send ya trapem na gold no hwe muso mko akọbọ mesin. Abuwe. Sisia sami je fisi besin ke yiwano. Abanka abada wonsa abuwe ya asesa isu orusu. Osene sisia efira apad. Kwasiato Afia na obeka che say mama part sika e de ma no $2,000 to $3,000 me se Afia me donya me mezuba susu fom da nkrama awa mezuba papa efi awo indesi nyihwia mengu ani ma ase enya na wada ni e ba asa wankra no se ashamudi Inga mubedie di say girl we or ka bia ma grada then na wa fanye Tracy aswazen but na internet do me ma me friend no na iyi jamo hiechi na wakache no me fi no me na me pe obi ama misika anka Tracy wa che no ti so kodi ni true man say ama no bi ma na so mesi me Bill Gates dump him me ni baby akwa no nka professor wa ga nyamboko me se mo ni asamwani samuntu mimpem na impanche de ni awogusu we mbodomi work come there bulldogs
Mese Okatakyi menye no cross face the country. Mubodri the same day na mo saw camera there he is an asshole. Wonga bisa Dr. Ren. Yamorin Pon Wakada. That's okay. 7:30 pepe. I'm trying to leave here in an hour. I'm warning you people that Okatakyi any Kwasiaba we there ma fa Lanto se papa. Na or the mama videos be called behind closed doors. Because then I told you people say my intention was to stop campaigning for Bawumia. Not because Bawumia am shame dan to anyama me say dan to anyama biom. Se sample na me ya. Kami bedi Dr. Bawumia na Ghana jollof na DK5. Kami bedi obi atem da. Because my intention is person me mboa nimpa na nimpa so osi onti a we so atem die wo. Eno ne se otwon wo na wokọ. But Orimpon ni na omo froe na nsem omo kan no so no. Me dey atumitri. And so this evening instead of in your man na me say me bebe begu ama obi ehu why am see me jai no me the better Orimpon. But me bad because behind closed doors a long process no. I am going to concentrate on Kwasiampeni na our friend Afia no. Hey Afia sniga aka brochiro. When question na dey bisa ka every day la we are be ma brefie won so we your babra. Chiden this Afia benim. Na se Bawumia camp. And even into wetin camp wo dey almost the omo ejimi kakra ni omu hia ni obi anano odin nti ko se na Natakyi benkuta me nyansasem a me kan nyina ye onim se ye fi asem no so na me ka no amfa ne ho ofili se obetumi enya efi ahwa me the spinal bottle do me tutu screws ni egu fom morbo dwere wo me ye ohuntuntuntu e wo dan na e heda ebe ye emoji bi wo me page. You are calling him there. Okay, so let me just hang up. Okay. I don't blame you. Mr. Party Pennyfono. Won't Kwasiafuɔ Okatakyi. Okatakyi. That one work it at Domino. One work casa. Yeah. So I would dismantle you people and also keep quiet. Now we're there. They have misfocused. They are only listening to stomach Kwasiafuɔ we omugwe. Omu tumi kam wasem bia omope. Then if you ask nega wan fa ye John Mahama ni Ibrahim. Hwe geli ogina we hwe nanim se enye John Mahama mo anka abuwe nka property a ene odi tu ne hu a ye friend court osi oni. Nka feel sense ka owo. But they prefer this one. Money edwuma Orimpon solutions when